Srbija. Smrtnim ropcem šuma zvori, vratite se, braćo mila, zar vam muški rs ne kori, po sestrima vaša vila. Odsjekli joj psi u vojke, sustigla je mrska hajka, al se ne da zor djevojka, na gorkinja naša majka. Do krstače ove straži i amanet vitezova, junačke im rane blaži, starom pjesmom sa Kosova tiho tuži i zapjeva. U aprilu 1999. godine bombardovani su od strane NATO avijacije Beograd i Srbija. Na jugu centralne Srbije u NATO agresiji bombardovani su Niš, Leskovac, Grdelička klisura, Surdulica, Vranje i jedinice 78. motorizovane brigade. Na današnji dan, pre 12 godina, u NATO agresiji, tokom NATO bombardovanja od strane NATO avijacije, na ovom mestu stradali su ljudi koji nikome nisu naneli zlo. Rat nikome ne donosi sreću. U toku NATO agresije, za vreme NATO bombardovanja od NATO avijacije, stradalo je 7 pripadnika 78. motorizovane brigade. Major Ljubisav Stojanović sahranjen je u Suvojnici kod Surdulice. Kapetan Dragan Lukić u Nišu. Stari vodnik Željko Alar u Banatskoj Topoli kod Kikinde. Desetar Dimče Stamenov na Bunuševačkom, a vojnik u rezervi Ninoslav Milenkov na Šapranačkom groblju u Vranju. Vojnik u rezervi Aleksandar Popović u Gradnji u mesnoj zajednici Vlase kod Vranja. A vojnik Slobodan Mirković u Bedinoj Varoši kod Ivanjice. Oni su sahranjeni tamo, a duše večno zajedno sa našim dušama nalaze se ovde. Bez saglasnosti Ujedinjenih nacija, 19 država okupljenih oko Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i Nemačke
odlučile su da bombarduju nas, vojnike, naše jedinice, naša komandna mesta, aerodrome, ali ne samo tadašnju vojsku Jugoslavije, Prištinski korpus, Treću armiju i sve operativne grupacije naše vojske, nego, nažalost, čovečanstva i civile. Tokom 78 dana bombardovanja sirenu za vazdušnu opasnost Nišlije su čule 129 puta, a 52 dana, 5 sati, 14 minuta Niš je bio na udaru NATO avijacije. Mala varoš u Crnoj Gori, Murino, izgubila je ljude, 3 male dece i 3 odrasla čoveka. 8 njih je tada bilo ranjeno. 79 dečaka i devojčica je stradalo. Milica Rakić, svi znamo, u Batajnici poginula je, a imala je samo 3 godine. U selu Merdare kod Kuršumlije stradala je Bojana Tošović, imala je samo 11 meseci. U Aleksivcu je stradalo 11 ljudi, 11 muškaraca i žena. U jednom trenu nestala je porodica Milić. Nema Dragomira, oca, nema majke Dragice, nema ćerke Snežane. Koja god vlast bila u Srbiji, u svim budućim vremenima i narednim godinama, kakav god odnos svih zemalja u svetu, a posebno zapadnih sila bio prema našoj namučenoj Srbiji, mi nikada ne smemo ni pomisliti, a kamoli zaboraviti imena i prezimena ljudi koji su dali živote za slobodu u kojoj mi danas živimo. U sva 3 oružana sukoba rata stradao je veliki broj Nišlija. U NATO agresiji 1999. godine prva žrtva u Nišu bio je stari vodnik Aćim Tadić. On je službovao na Niškom vojnom aerodromu. A među 56 građana civila koji stradaše u NATO agresiji bila je jedna mlada žena pred kojom je bio život. Ona je bila u 7. mesecu trudnoće. Imala je 26 godina i studirala medicinu. Zvala se Ljiljana Spasić. Naš odnos prema žrtvama mora da bude isti, prema svim žrtvama, prema svim ljudima koji su dali živote za ovu državu. Vojnici i starešine kopnene vojske i dalje će biti stručni, hrabri,